ndakushasha nekeye wari kutureba mwe bari munonga kutureba okay mama ati tumwendeza ecyumuro kirungi erizo nko kunabagambira n'iciro kikuru cyamamanzi kandi cyazagurizubwa umu state house na Kasero awenshonga za Ebola nora turaza Uganda turaza guizena na ciro cyabajurizo ba Uganda awenshonga za Ebola Ministry of Health ekatabu guidelines irukuragira okushembere kugenda mpora aha kukora enkunganya so irizo banandoni ndebe mukore ya state house haba ari abantu I think around 15 people nibo baatendinga emikoro yo kujaguza ciro kikuru cyamamanzi ga Uganda ahabwe rizoba mu state house na Kasero Kampala so erizoba ntija kubantu tureba ekiro cyamamanzi kikija bwanyuma yaba tabahekera by then abembe wa president Yoweri Kaguta Museveni aba NRA okutikiriza ebikutikiriza byarjuru mu karuru bakazumutishaka bakatanka kurwana n'abasorokare by then abe bari mu gwebembezi abemberwa umwami president by then Milton Obote omwakagwaro kumirwenda kinana na gumwe so ntureba umurutaro rwa kinana na gumwe kuza na mukago rutaro rukutandika akafa abantu bingi ahari umuri Rwero ayiba kweta Rwero triangle so inho cyayigirire kugira ngo cyetu ekiro cyamazi kandi abantu bakabembirwe omwami rutamaguzi obaru kugira ngo mu kibiro tamaguzi obaru kugira ngo wakanga kugamba aho president Museveni n'abahekera ba NRA ayibabe besherekere so from then bwanyuma y'abantu abo kwita rutamaguzi akitwa n'abandi bantu umwenda bwanyuma yo kwitwa naho bahirire kutandika kutaho ekiro cyamamanzi turukuze kireki so erizo banjija kureba ebigendero gwe byatire president Museveni na NRA omukishaka bikakera byakirire ninga omwami Vincent ntwende tugambire ebigendero bya president Museveni n'abantu abiyabeye n'abahekera abo by then ebyabatwira omukishaka bikakira byakirire ninga biriyo nibiyongera kwikera ninga yini nko kubyabuza buzirimo yare umwami Aideni obutosha ekintu cyona kuza kuombe kwa kwika aharayini nongiringa saha mutendo murungi nikiteka kurakurana n'abantu na munonga kekebere nka company yabane yenda ngo achieving ingasi ekure to the maximum ubundi ya targets zayo ebigenderwa eteka gukora n'abantu bayo kandi garike kuri n'abandi bantu baba customer n'ingabandi so government NRM kubo bwanyuma yo kureba government zenyuma ukuzabenzikora ubundi bintu bitabonire kuyambiye sage yes nazo zikazi government konka ibizabenzikora bukaba bitari mu projection yo kuranga Uganda ikahari vituru President Museveni ho yaje atunanye kanzo mu karunye simbe abanyuganda mbahereza ideology kuba rajukunde bampaka ruru kuba bari kujukunda bahitero bakwenda okuba kaburiye keruhiri y'abanyuganda kutora no mwemeza so mwene kuba atira karuru akarukumwe rwenda kinana of course government yabiri yo mbwembezo bwiro bwe Obote bo bakabi nakakuriyo kabo ukuta kubase kugira ngo urabireho kwebembera Uganda suruka ruru uko abantu bakabatine mandate nunje kugira ngo batora no mwemezo wabo kuba kwenda so president Museveni na timu bajangunga mweshi hangerera Marti abo kuba kana Rwanda akaruho bwiro bw'abantu bine sente nyinji ngabati bine sente ngabatine byogura actually kiri vice versa ito twine bintu bingi konka bukugurana baki buriyo bwire buriya bakabine sente ngabyogura bitaro natwara ibiri exchange of na kabata trade n'ebindi so mwene president Museveni no kuzo muchaka akaba yineke nakweta ko aims ebigenderwa bikuru ebiyabira yenda abiyabira yorikirire kugira ngo acungure sage agideko muri omuburyo bwayo obweshemiye kuberumo okuba akateraho tochi yareba government z'amahanga gandi for example ngo bwiro bakaro government ya Nyerere cyama cya mapinduzi arebo kuyabire ne kora okuyabire ni tambuze mirimo yayo ihangari ya Tanzania kuri yaberuri that time twatwire na Fidel Castro mu Cuba arebengere yayo akora mirimo ye hayibuza tumuntu warugira Uganda no nicyo yaburiza Uganda what's wrong with you
what's the missing link ekeri bakabatinde proper direction of leadership. So obwiro bwo nho yaza tuno nanagama manzi ababantu abamuji abahurire entekateka ye enkora ye yabene nangwa temihanga bakamuforunga bakaza mu kishaka haza kuba hero omuntu wena kweta hero noteka kuba no supporting the cause noteka kuba mwe no hajira ichareta kiriya cyabo nicyo cyo kwetera hero. So obwiro bwinja abantu ko kuba na nkuru wo kubori certain company you can be a hero of a company because no asakora igobara hango ubundo renzi ya companies y'abaneteka ko kungude basakora konka buzi government program zone ze kubana leta nizigendera aha basis ya ideology itu yenaremo. President Museveni akiza in strategic ideology ni nkenteka eyuware tombantu kuhindura imbere zabo kandi babatini actually umugarama kace twine ekibakweta effective ideology mwana ideology enteka eyo kombeka azito niyo tizire twebembizi enteka yo kombeka keriyeta kuranga abanya Uganda tukatwine eziri 6 killer diseases za polio whooping cough bani bakos is it coccidiosis something they were around 6 coccidiosis nengo zikazi go nazo sanga za affecting people through that way. So konka president kizire yaje to know we need to ebibyona kubihaho polio kagumo government yobote abana bakwitwa polio hatena na ezindware zindi zo busheruma yabihe biro hati government ya muzeki kizire ebibyona yabihaho nicho kurebera tukakaronshinga actually immunization around rukumo rwenda cenda bana mushanju na mukaga Entebbe he had Dr. Rugunda that time bakaronshinga immunization yo kugira ngo abana babajeme ezendo wara mukaga zimukumanya ezabenzu Twitter ushanga umuntu abiro murara marwire kibintu nkebyo ebibyona bakabino kuruga hati bwirobo kandi hati government zireze nyuma zikazuruhu kandi ebintu ebyo bitaruko affecting as counties izi ziragama kazanyerera abe bintu bukaba biri mu Uganda. So yibuza government kiruho abembeze kabaruho hamwe cy'abana nabafa abana binji bakabafa buri mwaka kuiza ukawareba state of economy umurukumo rwenda cyana mukaga economy yite keri 3.9 billion dollars tukatu that is around ikinana mukaga turiyo mu ekitweta crop economy just subsistence okwinjira territoire gumurta tukatwine 3.9 trillion dollars nkihanga ariyo haza bakamba that time bakamba jeta crop economy ko bihanga kandi nduturamo nonga hantasi yebihingwa imwe obwiro bwo keri subsistence umuntu uri kwinga ukariya ukebyambira ihanga ritakutahizamo cyango kandi ubundi tindi cyo kuri contribute ngero cyango. So budget crop economy habantu birubo bakabatine ibintu byo kukozesa abakuba bakabine ushanga inene sente ukora umushara wa government konke cyo guruta chi. So karigiraho by 19 mu rukumo rwenda cenda na nebraho around cenda nebiri tukatwine abantaye bari mu bworo bakabari around bucuye katano na mukaga bari mu bworo konkazo bitoko nawo turi around 16%. So economy kaba transformed ekitwa kweta post colonial civil conflicts obwiro botwarga post colonial civil conflicts oka twaturigira mu colonial time twazo mu government ezizire nazo zikwenda kuteka hembera ubundi tabonera so twaguma turi mu post colonial civil conflicts mpaka itwizire government yana rema kaza ekatwari hange kari hoko ekareto mu ekina kweta lower middle income status tutwakishira certain yo kugira ngo twabire full middle income status wakati lower middle income status. So no ratu warga kuriya hata as we talk now Uganda turiyo mu economy kurga ahari 3.9 billion dollars naho turiyo hari 73.3 billion dollars hata around turi ngo trillion zinkabiri something bibiri makumyana za trillion za Uganda. So kandi target yitu trillion to not 500 billion dollars nko kutine projection yete ya tenfold strategy yete ya 2040 ya vision. So tunatu between 500 million bitano za dollars zirigeze yitu stako banze bwasitina kutubanza kureka ziri kurwaninga ihanga
so ebyo byona bikiza abakiza mbabyembekera aha musingi gwo kugerana benda batebekana sense enseji suru ideology ntekateka so nabwo echo NRM of course bimwe byebe gitwira mu kishaka nko busingi abo kuba abantu bakoshanga government ekwata umuntu ekamwita live okoshanga hariho ubuhinza mutuma abantu batakwasa kuzo majugo bagozejera ambweno abanyayuganda mbawuzokera akazanka so government is in a strategic plan yo kombe ko businge bw'abantu nico kurebereje shano basa kushuja motoka yawe ogendo bugeze bundu bujo ogigaro gendo giteguru ogaricyo ari mbara atina kwasira hazeje kere projection naye yabe batwira mu kishaka kugira ngo kibe kimwe ekintu kibateye kumwihango omuntu ayagare umwihangariye rero of course ikindi kikashi yo kombe ku economy kurango twarga omukushabiriza ebintu nito twajurre ebintu ebiri that's why hatinga Uganda twine surplus twine ibintu bingi byo mu Katari ninga se tupasa kuguza nangu oshange na Uganda abo kwenda kubugura bagura byabaremo toyete ngo butari gwa hero echabe kitaro buri bakabine senta abakozi ba government ebashashura konke byugura bitaro konkati abakozi ba government nangu naba middlemen nunga nabo ba business people aine sente nabasa kugura ikintu cyuru kandi kiri na kingi cyumureme yoshange ntwetenga kutwara South Sudan Somalia stwera kuchita Kenya na Tanzania so cyaje mayisangu economy tukaragaria ina eta crop economy now turyo mu turigire no mu subsistence farming now turyo mu money economy abantu bahinga ibintu babitaka tare abundi kabishora hero haturyo na no program kujya tukore value addition aho kuba turebere guza raw materials za standard yihanga iri no rukuramo lower middle status turumu tutakwenda tube tuguze raw materials cyo president azenguno ebi bijuma byo mwana bimuguza hero kashanga ne bisare sente zitwa tukore value addition of products so that's why hateje shaha twine export promotions na import substitutions koshanga ebinte bitukuguza byagenda binaha umutindo bikakanya babyakira batabitire ubundi nabyo byatuyamba mu kutasi ihangariye so government kize in strategic plan nizi azaherisi na kugambira abambiswe ndwarezo because noreba hati nkoko kureba sirimu ko yabene itabantu that time government izire ukoshanga umuntu yarwara yanyangara abantu bajyanga mu rugiri kumbere sirimu ko kagame president Museveni kizira yareba amahanga gani ngajihanduringa gata nijo kureba hati umuntu ararwe sirimu tekamwe nitwa cancer indwara zindi ko gasirimu hati no ronge problem why aba government kize strategic plan yo kugira ngo tebekana se byahereze so mwene nibinji oyo hati ndwara yitwine ka government ninga sinki ihanga atu orutaro rutwine kare orhangu nurukora ngo twarwana senguzi abo kubana enguzi ni yemwe yabe batwira mu kishaka ukwibe sente za government omuringo gutarwa mwana gumwe so cha retera kugira ngo hati itwa itura government yana yari leadership yone mutire yo hatavumaje futera karuru nurugora taro orutusigize gonka kurangwa ihangeri byagumiza muri ryo muteka bwanza yabari ntaka kucirekere mu topic yenguzi nayo nyingi omwami tibuhaburwa nani kushaba utangazeho kimwe mu bintu byatwire president Museveni nabahekera batayibe by then omurutaro kutandikira mu rugwero bakatera mbundu bakashuma za Tanzania bakareterwa uko wanyuza bukanga nyondo kuza kura nkashanga ba mama mbaga maza saba za Tanzania kimwe mbintu bya mutiro omurutaro kikachiri ekitwa basa kweta election fraud ninga shi obushuma omukaruru obiya batari kwikiriza iyo noreba ngo kwihatwara rw'umurutaro hatawe emyaka 80 noranga ibigenerwa bikirire line ejo election fraud mu Uganda hacero mu event byo kwibanka karuru ibi president ya mutwiro mchaka yabari mnongo mtegata cyo program inkirize saluting RDC deputy RDC abo akibara umwamika magara yango ariyo naturebe kurwa mu rubunyoro ndakusimana n'umwami Branton ari mbare tegata cyo program nanyenda nguntembera habya mukuru wanje gumwami ntebekine byagamba ati umutwaro kwemera yagamba cyo kwibo bururu iki okitinsa jeno yo kaguta Museveni yagiriye umuchaka hati intangara tarakarura karahwira umtegata cyo program batamutwire mukoti nanakahwira birari mukoti kasibantabira mudabariza kikumanza ngo kwibaka ruru tukahoga ngahi mu Uganda tegata cyo program twabatiriye umukarura mu Uganda never do or die
na harga y'imambe zo takarebaga akakarura kahuire enyonyi zibenzera bo mu myanya turebere tiya gas tarakarura kutwagize mu Uganda abantu batakwitwa tarakarura kutwagize mu Degadejo program abantu batarukomo uriya nabaye simbere n'abantu tushikire hata ha trend yo kuyamwa abantu n'abantu binjye barabira umwana opposite bakuyomba bagenzi babo mu rugimu yanasima mukuru wanjye we have the Nyamutoro no muri singiro wi master yabwatwine Minister Bright bakiyamwa abantu ankunda best Arnold bakamuha mukaru isingiro ndose yes bihamu King James n'abandi icyo cyaza Mama Vincent yagamba hacyamagara tizwa challenging emwe no turene twagira government tugikunda munonga ntugikorera mu tugigambira nkamyano wanje ubwo bagambirizi nabo tumutugambira abantu amazima eri hangiri turumuhata after 40 years nozo muri faro hariya hifo ndegatiye program washanga abantu babyama hasminti twarga tukagenda niwe ndacikeje abana barga kuzarwa barya hero ngo munda hijura teka kana karaga kuzwara tukakashize shahisha to munsi wakashoza mkabyama ha veranda after 40 yes namazima mayo mtekateke wa program population ko kweyongera hati oronda okwaje handling hito witu omushana kugo kutera ente mwabambe mwesera hakizuba cyayo mamutanga kuzitwara akagera tumukuzereka nguzefe ngozi mutegereze zirubwera agora mutanga kwesera akagera mbwe n'abantu ko kweyongera okora ki eze sente ziba kwiba zigenzombe kamarwaro eri hanga turiyo mu omuntu narware ndwara baza kumusondera esente ngo mutware India akana muragotine kiriyo rero ko kwikankari to abanyabukanga batari kwebasankanye bakutwara hakerezia buhungira ha parish bakusiga amashita bakugira ngo no kutungiso kufa kwa okufaji faza kuteka he mukono faji irindi hangere turum umutekateke wa program Ochitinisa president na bagenzi be bari kuzo mucishaka ubushuma bwarengera actually corruption and nepotism beriya ba Vincent abane biba bacheza kwiba mu government yabo hati to mugambirizo wa Western region yiba hana bamutwara bamuteka muri bunyoro sub region. I am using him as an example. Vincent takibire n'umuntu murungi kunka twarebere bingi egikabinete barigire kuronda harimo abantu abibire sente bakazana ruzera gimuhweza ryaho nabandi agarikire n'abantu bingi nepotism favoritism ebarwanise buri ubwo bote namini akomusevena akazomushaka bote amina akamutegeka kiro kimwe cyonga so kurugana 1972 Museveni atwira umushaka mpaka 86 ubwakwato buyinza nepotism favoritism kushanga abantu bamwe nabargo mushishweka kimwe nabo kwebembera birya ubaye nabaza mushaka bakagera ngo nubaza kutukorera tubyamoturu namazama tubyamoturu but absence of what doesn't mean peace echo kuya ngo nyowe tuturi harutaro kungarinda arenzara manya ko kuboyi in food insecurity omutekateke wa program it is insecurity itself n'abantu binjo mu Uganda yuko twara moje sa bridge n'abaru kwitwenzara agurukari cyo yibasangire backbone ya Uganda irizo batine kibagitiremo ecyange kibagitiremo gaturetera kajunde bareta GMOs genetically modified organisms no kiba mutekateke wa program ito witubukanga ntwinge bitoke bona babyire bitoke byakawanda bikakure byitu byaburisho bukanga intoke zikukireza aho waza kiterede iri muri murema wadi bukagutondeka ibitoke bikakuka byahoye twaheza kubyara ki government niyo kwikirizo bushuma esente zakwene zo mu research baronda habwenki bukanga ibitoke bukukire esente nabazikwata bazizo mu mabondo ga Omagurikari cheniyemwe kabine project ya research hari mu Rushenya aba PBD hati umudegati wa program wa kwata PBD Bushenyi igara nyuri nerizo ryo nari ndigabariza we igara nabahingo mwana n'amajyane bakakwata cyo make bitoke cyabicime kuzabukanga bakitwariga
hate bitokere babiya ukanga utupa babitwariga baze gukoraho research. Professor Muranga bakugambira akarya 2.8 billion izabizigiro mu research. Muranga yazirya nuwakurira iki cyo umesho runoga. Ito bukanga turi abarisa ente nofuhira umubazi ngo hatizira kufa. Imibazi y'ibicupure ryaha kamba gikora hano nankegishe sanga n'amazima kunga n'ibicupuri ugomba zo gubereza kuno nshinga tugukwita n'ibicupuri abanyabuganga bari mu tureba baza gutera amasimu no kugira ngo twata igiprogram de kwiceza mu masimu kunga baza gutera bakugambira umutekati cyo program ni kishasa after 40 years government yamara aha netukirebe bintu ibiri kutangaza bavise ndabana bagenzi babo bone batekateka ngo Uganda katandika rugumi rwenda kinana naguma ninga kinana mukago bahamba irizo tatakwizwa Heroes Day koga Heroes Day yabo neberundana bagamba hababo heza n'ikintu kibi murongo ekigambo Heroes abari no batureba ha TV West geshaha nikimanyisa amamanzi konga bakakwata gaba mamanzi ubahamba nigo bari kwebembeza ganga echo musasi kindo kumanya ngo government ne yababeyendeza nkababukanga bo bakakwata ababa bo munda manye government kukoza dokure Vincent ari anagigambaje kunkanche ndaheze kuforinga out nayo nuza kure kibara mukuri nabagiresere benyine bese jari umucyo manye bese yize hira bari no batureba irizo bana yashime kuba na celebrating ari umucome biriye byabatwira umushaka kutryinga abantu without trial tebari kubasa kumuhurikiza bamukomere barengana no wiro bashime kubakomere umu mateka kabe nafuna beire konka baba barire sente bari yaheru no bayinayina bese je komore dari umucome twinakira kutukwenda kugamba hari bakoko prisoners yes ndekuruga higuru hati emyaka 80 na gumwe igi Uganda iki ikabirira hari wangira ngo agama manzaga ngo bakozera cyangwa Tanzania the late Joseph Pombe Magufuli kategiga myaka iki etana akasiga Tanzania ine standard gauge rail igari yo mwika baturire Tanzania no stamugwiza gira hano ruga Dar es Salaam uri kuzarusha itwa eyitune ya scrap Ima bari yo baturebe myaka 5 Magufuli akasiga yasigira Tanzania bishaye byenyonyi international airports bishatu itwa hatwine kishaye iki ecyayombe kirubwire bubote wa Vincent naza kumwambira kabarega tubakagigwire kabariyomba gombeke cyambara kabarega tubakagigwire umuswahili najya ngusikate ngozi kabura mtoto hajazariwa umwana atakazirwe yunosare ngozi icyaha tabakacombe kirahoza kucombekana nabaherumbe nakucitombekera Aroni nkenguto z'abatuwombekire twine ngutima bari no baturebe mu Uganda zo kurabaho kabanza wasasura Entebbe Express ihangane ryawe turiyo tusasura Aroni tukuza kumara imyaka 20 turi kushashura hato rugutondo tugaserake after 40 years umutekatici wa program tukabire turiyo mu ihanga eriyo kugira ngo noza umwirwaro rifaro mazima umushaha kuhandikira ngo scan ngo ka TV ngo kumukwetima abanyabukanga ngugende ukasanga hero kasusure mutware 5 abari kutureba mu bane muno okay yabare tubaburwa ebo bagamba yes nebyo nko mutwasha kashano sana president Museveni yes bise mukuru wayi tukuza kachumuka yes noreba ececiro ecitwantu celebrating ari zo nabagira nti okweta hero ningasi emanzi noba wahagire ekigenderwa ciha egeshaha NRM ekabe n'ekigenderwa cyo kuzabura ihanga abanyagana mbakimanye ahimwaza okumwaye muri awe myaka eje baroho naho hatayitwaye haza tucumarisa ngo mwana wanje jangu ntuzuka bitubonka manya ntuzuka abakuriye tingiroho cause ya revolution ya change chokore hati sitakagira ngo tuze kwijuka abatanzania no tuizuka abanya Uganda abatiriho mubiri abagiro mu kishaka bakasiga he family zabo bakasiga he byabo bakarwana nanga abana bo bakafa bo bakaferayo kunga Uganda ngo etungo businge so mwene cyagwizuko bote kasho bote tumuzuke ngo atugizira bote kandi Uganda
Uganda katanduka rukumu rwenda chenana nena abakubuzo biza actually rukumu nana chenana nena abakubuzo biza bakateka protectorate of the Uganda na Uganda agreement na bibindi. That was the time konka Uganda katanduka even before Bote, before this even before NRM Uganda kabiru only imwabizo mu Uganda mwatekaho ntandachi mwatahita farichi kuranga abajuru data wirobu baganyirwamo, and that's the cause of Heroes Day. That's the why we supporting kandi twizuka mamaza aho gakatekaho revolution gataho cause of the development. Okay, yabare mnonga katumureo kace ntuja kuba ntugaruka turukwongera kugambira ahabikwatirine na Heroes Day turukureba ibigenderwa byatwire NRA abahicara ba NRA abemberwa President Museveni omutishaka omahugwaro kumirwenda kinana na gumwe bikahitera byakiriye ninga biri byongera kuhitera ninga ine cyabuza buzirimo otaruga. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Nehinda, 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 nehinda. Kuruka yo omukahumuro kandi nkokuna nakugambira program nenshonga izoba kandi omutebekanisa abugumwebazi ndi Sarongo Aidan Bataringa turiyo ntureba ahaciro chukuru cyamamanzi ga Uganda agaga rwanirira enseji aguba kugira ngo akarwanira enseji kugira ngo ehinduke nkokwera hati ebigenderwe byabatwira umukishaka omwako gwa kinana na gumwe bakarwana rutaro kusya kinana na mukaga bu government ya NRA ejo mbwebembezi ubwebembiro President Museveni no ijukaho akahika flow ya parliament ya jango. This is not a mere change of guard, it is a fundamental change in the political history of Uganda. So okurga kinana na gumwe kusya kinana na mukago bwa hamba turiyo ntureba ebigenderwa byayo mutwiro mukishakana bagenzi be byakirire ninga ntaciburaburamo. Ninja kugaruka owa mnywana wanje tubahaburwa omuchumumbi ya chiri President Museveni naba yicara ba NRA omukishaka karmu enshonga ya human rights okurwanira bw'abanya Uganda obabire nibagirango nibangano bareba ninga nibatekatekangu tuburu kugenda y'abanya Uganda nibabona bonesuga. What is the situation yabire roho bwiro bwe cyabatwira omukishaka na hati wageragerana sa nana ubwayo bw'abantu ba Uganda okubura hati Uganda yabare mnongo mutegatecho program hari umwashongozi Uganda kandi umuhagizi wa NRM omwita Ronald Mayinja akatera kezo nguraja ngo bizemu ebyaturwanya ngo byabatwira omukishaka bigarikiremo mbwenu waba noreba human rights abari umba tureba
n'obugabe bw'abantu baburijo abantu babutosha tegatekereza program constitution ya Uganda article 1 negira ngo power belongs to the citizens, to the people, to the nationals. Abantu b'abanya-Uganda constitution neto bugabe bwo kwerondera bebembezi constitution neterezo bugabe. Actually nyowe I am a student of human rights. I did human rights and media law. Ni manchi buri kumayisanani ngamba habugabe bwaki bw'umuntu waburijo no chuma mutegatekereza program ngu constitution ni yemwe nempereza right yo ku accessing information. Yes, it is my right kutunga information yindi kwene no chuma mu Uganda mu Facebook wekingira aba kugikosa ntukikoso mbanda biragiro including you na nogu munyano wa just amera nkajirogo watina ngo batakwata ngantu tukikoso mbanda biragiro. So mutegatekereza program ni manyisa cya abantu kuba denyinga kufuna information ebyo turugamba tabaru kubimanya tabaru kubyitegereza. You see hati tuinekizo bucha abantu kukwatwa political prisoners abijwira no bingi the Edemutwez bari umucumi bakakwatwa wakaruru nebaba kwatire tindi kubyitegereza bari umucumi nawe ewaiswa mufumbirozi mufumbira akahika kuferwa mukazi imo baturiye ibinde bimukundu kwantu bigamba namwe bunani ngamba nareba bo witu bajya ngo igende sereze government neza kubuzaho no gamba binyi namazima kunga nimbagamba amazima n'abazi insiki ya messages kumazima kubuza ngo bangira so ejo neza kubera human right no nagira ngo government yenere mute kubuza nagira ngo konkebyo n'abantu aho government yabo no bagimanya government n'abagimanya umutekate cyo there is really kankore kingo kacha araba kweta freedom of speech to oppositions abantu abakugambe bintu because birengere nkabo nango but Uganda nizimbamanya the stake of life ibaro ninga si omuringo kubakuturamo so tubakaba diverted onore kugira ngo itu Uganda tukahiriza abantu obugabe you can talk taro ko yari cyo yabare munonga myano bakumuriza tubara myano wanje Vincent nateka kukorogo isi government yonegeye kine barwaka eri yagwire kine rwakasisi mwe naro barwakasisi bahari nabatiko kugambiraga ati yatagambire yagambe ki manyari ya accountability abari no batureba eshonga mwinji nazwara tisate gina ingazwire ko tinke ngonyo ni sasa wa Uganda kunka wiza gukora accountability abari batureba inda kubagambira ngo violation yo bugabe w'abantu niyo nanakaho yanda ivati n'abantu binjya bakumirwe no kiban constitution ni yemwe yakoze 1995 negira ngo umuntu wena ariya kwatwa ayihwa ha polisi umubwire weshahana na munana atwarwa umukoti washuma yifambara ubutakurenga ushahana na munana washuma yifambara araba maresante nango bakutwira bakushizo mukoti constitution ni yemwe garike kugira ngo oriyatungo bugabe bwo kufuna bail bakwemerera abantu ushohoro hoze no rugaheru araba marimi akamerungi barinkahi umucome constitution yitwine ijo bakareta iteka ari kugira ngo abantu baburizo civilians baba trying mu court martial barutwarayo kubareze kurihinguza UPDF amene yes kubareze kurihinguza president yarsayininga ryagagari yakora abanya-Uganda bamuyugwagwanga bazo mu court bari challenging ko baje mu court bari challenging bakabarugarura bakora mu amendment konka bange bakwata abantu baburizo babatware nkahi mu court ezamai batariki bantu babutosha hati irizoba ibintu biruhone bitangazo mutekate cyo program washanga ngo twine abantu barukora umubitongore bibyo kwirinda barukosa mana garengiri no muziko bwire wa flying squad imwe bari no batureba bakaba kwata abantu bwire wa bakawese may he rest in peace bakaba kwata abantu babatocharinga no muziko bwire wa narufenya abari no batureba bibiri ho manyo myaka na 20 narufenya kare kayihuro yabara IGP tinata kujimanya hatejo narufenya flying squad and right police manya FFU nenyusya obwire bwobote obayara habayuse obwire bwa mino babe haro state research ntegate cyo program ebikorwa hate na state research ke bukora bakabine unknown military detentions na hatu wahoro umuntu bamukwata bakutwara mbuya kireka
makindye ezo they are unknown military detentions orondo omuntu wawe mbihome byone byokumanya abura warebe ngere bakwatamu abantu akaro wire bwa pandagaro wire bobote nati pandagare lya drones abature tumukukimanya nabwe nani nguma nindeba herwa hangera ntinyekanga nchurura ya parking ya drone zitine number plates nabakwata abantu bakutamu bakutwara bakubuzaho biriyo mbwiro mbwenu President Museveni ni mukunda. He is a statesman. Ekinkundira General Yoweri Kaguta Museveni nakushobora ekintu okukikozerwe akugambira kyamutwira omushaka konka bamuri yenyima bono bo bakora ebyata nimpamye kandi iki nikigamba wizo authority ngo President Museveni tarukagira ebikoro konka abantu abakwa pointing bono barenga bakosa amani gabo konka ngenda kubagambira ngo ibyo ne bimuroho n'umukora time neza kwika tinaye namanyangu kihura haraho izoba tutamugambira akira police kashikana na abapolisi bakamba batabana bakihura abantu bagamba mu police ne yakihura bwe narajugwamo arinkai so emyaka 40 yitwa celebrating eri izoba Vincent yantangaza he is a land guy ariyo nakora mas ni 40 yashikiraho Heroes Day y'umurwa ashatu na mushaka ni 40 kandi yumukuza kututegeka mbone icyanya kisarwamo tekatechwa program Vincent ariyo nakora masters degree ubwo rukureba yajya mu Uganda ikatandika rukumu Rwanda kinana nabwo no rukumu runana arikugomba kumurunga we namazima ubwo nabwo ketari Uganda ke East Africa ke East Africa Kenya Tanzania na Uganda by then konka wumundeba ye nare mu Uganda kutandika katanga rukumu Rwanda kinana no ni cyakucelebratingira ebukozuro ku rugobo kwika hati kurugakirana na mugaga weta kumanya ngo inyuma ebyakozuro bigabi no mugasho dekadechwa program ya government ikasanga twine banyankore kweterana umuyaka 20 iriyo neza ku marege kajiguza yagenda ejo banyankore nyonyine hotatenkura kiru akahingo mwana kuguzumba nyankore kweterana afuna mwe sente eji government yaza kusemyaka 20 yashanga twine abana bashomera busha teini shomeroneri muri mbara teruru mungambira shomero ya government ni nkusibe sente teruru ntare iriya musinge gwe kanisa so agamwere ya church founded schools gari ya hadini yote yine nico cyo kurero nembeka seed schools nejango rugomborera ere ine seed school ya government ekundo bwegise owitu mbare sub county te ine seed school bugango te jini kashumba te jini endinzi te jini zine gombore nongo atakire zindi okay yebare seed schools nsumanzi Jean Paul umam Vincent do you still believe ngom Uganda chine political prisoners kandi ni mwahashonge atwire President Museveni no mishaka harikugeza ko Rwanda human rights na ndoni ndewe speech ye yahereza yagirangu ahari Royal Triangle bakazikaho enkumi z'abantu because ejangu bakatimbaho mass graves zirukwika ashatu n'ibiri kandi buri kituro bakanu batekamo obuwanga bw'abarwani barukurenga 12 noreba ngo obwiro bwakafa abantu bingi hato mu Uganda abantu nibakifa bashiriye umuchome human rights nozigamba oki hati of course there was a program we have a rule of law Uganda netegekirwa amateka hazo bwo kutegekirwa amateka ishobora twine amahega ashatu twine executive judicial na legislature twine abaramuzi executive n'egero president n'abandi twine cyabaramuzi babi ya court affairs dena na parliament niyo organ iri kutamuza government age haza chanka chwa gambe abari umbuhome na kahi wazo mu United States bine chomeshwa kwita Guantanamo Bay kiri muri Cuba by the way American ye ekaguraita idene chejo nisa kutayo corporate abakorebi kandi umunsi yona ntuprezinga United States inkense kusinge democracy kandi niyo kusinge kuviolatinga kushora democracy because of being superpower in uri chumwe ni rangu uri chumwe n'ekibasi without
considering ebindi bintu so waba nogamba political prisoners twine courts of laws abinji they have been tried namba ya kabiri abamwe bari mu buhome bwo kugira ngo ubundi hinde time etakishire nababa bari aha time yo kugira ngo biza kuba tried so government take sitamaraga ikiragiro kiye kubetira unless or otherwise haba harimo as a circumstance bacu yo mu kucondoza ha hari ikintu cyo kucondoza government ni kwa time yo kubara kuteko mu koti kuza clarify on the issue so ko kabya bikuire byo kucondoza jogora ngo cha Dr. Besigye cyanagamba majyangu they are still investigating I don't know what you're investigating but it may be the investigating so ikintu kiri mu koti you can't rule out kugira ngo uze kuchidiscuss ngo buhango because kiba kiri omungaro za mateka then mutaza program Ugandeji as we talk now NRM kozire magnificent ngasi magnanimous achievements nyingi mwe magnanimous ni nko kureba ngo bumwe ebyo kozire byaba birungi byarenga kubonera ko muntu ko akunda kwa benda kitekateka yes twina mu challenges tukugira ngo turi akara max buri kimwe twachikozire kenshonga ya corruption ikirumu ekintu cha health tukabire perfect kurungi because tukine kate kitwantu kimunyano wanje yaragambe cyambarra turiyo nakombeka national referral because tusangire omugasho gwa government ku establishing aziriya health centers za hansi no kwa avoiding omujurano agwahampa referral ako washanga for example ngambara district washanga in health center 2 erimo mushaho health center 3 erimo mushaho health center 4 barumu kuko shanga hatabe imbezi babura ku guiding abantu nango no kongera kushaka ibyuma binji gukorera ha mwanya ubwo hatushanga umuntu yarwara yaterwa just yari bumunda yaterwa mutwe yazarfaro haza kireto mu ijurano kandi umushaho hatayindirisha rwo kubingo mu rwiro wiza nateka kumuhandura ingati ngo nsima government Nigeria jyaoneza kutombekera national referral hospital aharimbarra kugira ngo go mu ijurano na munyano wanje yanagamba bana kuzo mutenti it's not good ngo government ready yakirebire na muntu musima umuntu mutobora abukuba abo developed countries opposition zimeze habara government zigicheki no kuzichecking so nitwe kumukutwabura tubanture where there is a need kind of course they have the planners because now turiyo mu national force development plan twine planners ba government konka abantu pakubamba twabura nango nke cyo kurwana senguzi for example as a team ka Uganda tine nango chine kara enguzine kwataburi bomwe kuba bari yesente zenguto niwe china no chugwamo so mwene ecyo cyo kurwana senguzi it's unitary force konkito wa Uganda hate kitukushaba one no kuba hamasuku government imuterera karureje another 5 years emujihiri president Museveni yashigamaje aterhanga kitukumira wariyo nacondoze sente za ba veterans z'abarwana akaje ngo hino busente bwabahire nenda kumanya bukabashikanari we not sure ko bazire konka yabeta naza kubaribuza so mwene byo byona government yeri yaha arho binje bitaka kutakurinjireho kandi nangu nabinje he bitwakozire so mwene no kutabasuka mu bantu kurango ekintu eco razemo iyo nkomuntu rero ngo wazo mu kintu cya money economy iwe gire cyo watasi abo kuba bintu government nguteze kusariri amasanyarazi yagakusya hi amizi yaga kunyurura mwene hati waza koraki niwe gire ntasi muka e junior taro twine this time then cha muheru no kusima bamba tureba most especially abantu banje bambara district na nkunda hendiri na secretariat NRM abantu bakunda kurangira TV West munonga abo kuba turiyo mu development yo gombe kihanga munyano wanje rutari todongo na timu yona the more is follow TV West na munyano wanje dombo then tewe RDC wa chibare honari ukamagara who is a good follower na abantu banje bakagonji abo kuforowinga program age na nabanyambaro kutwariza hamwe na nenkuza y'inarimo n'abanyeganda mwene let's get united we build our nation mwebare muno yebare umwami Vincent Ntebekine aha wibtekateko bya birungi hamwe no mwami Rogers Murindwa tubahaburwa niwe yebare aho wibtekateko Nicholas Murindwa Rogers no ndije Nicholas Murindwa tubahaburwa aho wibtekateko bya birungi muri wa TV West no iza kunchereza twendera hakubesha ni ndeba za hoyo abambansi nchira messages nazireba
abambagira ngo ni smart abarukunjweka n'aba bright suits bari aho mu town mbara high street Smart munonga. aba bright suits aho mu town mbara high street mu kizimbe cyara Grand Mall ecyo kiri mu Equity Bank watemba hotel floor ya kabiri no basa kumpikira nko hakanamba kesi mu ni orabeyo oyiheyo ekoti nungi niyo jware onyere hobe nkanye nabandi Aidan Bataringa program nizugumizamo turebane izo birya ncyakare murare kurungi Nehinda